Včasih je za Italijo veljalo, da je to dežela, kjer lahko obiščeš lepe in zanimive kraje, kaj dobrega poješ in seveda popiješ dobro kavo. In ja, na cesti srečaš lepe, za marsikoga seksi avtomobile. Teh je bilo v zadnjih časih vse manj. A zdi se, da prihajajo časi, ko se bo tudi to spet spremenilo. Na ceste bodo zapeljali zanimivi in všečni avtomobili. In ja, italijanski bodo. Slednje so kupci očitno pogrešali, saj se je za novo Alfo Tonale v prednaročilu odločilo že več kot 4000 kupcev, pa je v živo sploh še videli niso. Alfa Tonale pa ne očara samo zunanjostjo. Tudi v notranjosti je takoj prepoznavna Alfa in to ji štejemo v plus. Kako se bo izkazala na dolgi rok, bo seveda pokazal čas. A pri Alfi pravijo, da verjamejo tako v obliko kot v kvaliteto. Še več, trdijo, da je tekmeca dobil celo nemški BMW. In kaj je razlog, da tako močno verjamejo v novo Alfo? The first one. This car is not betraying the initial intention. When you saw the Tonale showcase in Geneva 2019, you remember. When you see this car and when we unveiled this car at the beginning of February 2022, everybody said, hey, Jean-Philippe, this is an Alfa Romeo. That's for me one of the big first reasons I have to believe that this car will be successful. The second reason is that the software content of this Alfa Romeo is not a software content of 2018, 2019. It's the software content of 2023, 2024, 2025. And the people were surprised to see that Alfa Romeo is able to be back in terms of connectivity, in terms of Alexa, in terms of NFT, and the world is surprised by the fact that we are able to do that. And third reason, we are back in terms of electrification, but supporting the driver. That's the key point. I'm going electric because I want to be at minus 40% in terms of CO2 emission for Alfa Romeo. So Alfa Romeo will be very efficient in terms of CO2, but I don't want to do that if it is not driver-centric. So when you put the 48 volt, you put the 48 volt in order to enhance the driving pleasure of the driver. So 3 reasons: design, software, electrification, to say, hey, we have the C-SUV that is the sister of Stelvio, but a very good sister of Stelvio. Alfa Tonale bo na voljo z novim 1,5-litrskim turbobencinskim motorjem, ki mu bo pomagal hibridni sklop. Kupci bodo lahko izbrali med dvema močema, 96 ali 118 kW, pri čemer bo električna pomoč vedno 15 kW. Za prestavljanje pa bo skrbel 7-stopenjski samodejni menjalnik. V praksi se je Tonale izkazala za precej bolj umirjen avto, kot bi od Alfe pričakovali. Z lagodno vožnjo pozitivno preseneti, pri priganjanju pa se zdi, da je moči premalo, pa tudi menjalnik bi lahko bil bolj odziven. A za marsikaterega kupca vožnja sploh ni najbolj pomembna. Raje si želijo všečnega videza in udobja. Tu Tonale ne razočara. 4 paketi opreme, ki zunanjost prikrojijo željam kupca, ter bogata vsebina v notranjosti, ki po italijanskih besedah prinaša največ tehnologije, kar so jo kadarkoli vgradili v Alfa. Seveda bo Tonale povezana s spletom ali z voznikovim pametnim telefonom, prvič pa bo lastniku na voljo tudi digitalni certifikat NFT. Z njim bo mogoče kadarkoli prikazati zgodovino avtomobila, od servisov, morebitnih težav in na vse zadnje prevoženih kilometrov. Prihodnost za Tonale se zdi svetla, kakšna pa dejansko bo, pa bo potrebno še malce počakati.